Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Rwanda Top News, reka mbasuze mbifurize kugira intangiriro ziza z'umwaka 2021 ho muri munce z'igihugu zigiye zitandukanye. Murabizi ko rero tuba tubageze mu zigiye zitandukanye zivugwa hirya no hino ku isi, zivugwa muri politiki, mu myidagaduro, mu mikino, muri showbiz, mu bumenyi bw'isi hose tugera kugira ngo tubashe kuba tubazengurutse. Turabasaba gukora subscribe, mugasharinga inshuti zanyu, ubundi nazo zikamenya ibyiza bibera hano kuri Rwanda Top News. Muri aka kanya mbazaniye inkuru ijyanye n'ingabo z'igihugu ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Central Africa, zikomeje gukora ibintu byiza cyane bidasanzwe, aho noneho zagiye zigashyira ibirindiro muri Central Africa mu ishyamba, zikaba zashinze ibirindiro kabisa mu mashyamba yose ya Central Africa, kandi zikaba ziri kubikora neza cyane. Rero iyo twumva amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, hagarukwa cyane ku buryo ingabo za RPA zakoresheje ubuhanga buhambaye bw'imirwanire mu gukubita inshuro guverinoma yateguraga jenoside yakorewe abatutsi ikanayishyira mu bikorwa. Ubwo bumenyi n'amayeri ntaho byagiye, ahubwo uko umunsi wira undi ukaza niko urushaho kuba byinshi kandi ku ntera yo hejuru. Ubuhangagiye bw'ingabo za RDF ushaka kumenya neza yahera no mu Rwanda atagiye kure, akareba amateka yaranze igihugu uko zagiye zikubita inshuro abashakaga guhungabanya umutekano wazo. Kotazo ni ijambo rikoreshwa mu rurimi rw'igisango, rikoreshwa muri Repubulika ya Central Africa. Mu gifaransa risobanura chef, niko uhamagara umuntu ushaka kugaragaza ko umwubashye cyane. Ni nka kumwe uhura n'umuntu mu muhanda ukamubwira uti komera nyakubahwa. Hano ho baravuga ngo tongananye kotazo. Abakotazo rero abanya Central Africa babifatanye umubano ukomeye nk'ingabo n'ingabo z'u Rwanda. Hafi y'ikigo cy'ingabo z'u Rwanda mu mujyi wa Bangui, kiri nko muri kilometero 1 uvuye ku kibuga cy'indege cya Bangui Mponko. Uhageze rimwe na rimwe ushobora kugira ngo uri mu Rwanda. Mu gace ka Mponko abantu benshi baho bazi Ikinyarwanda kubera imyaka myinshi bamaze babana n'ingabo z'u Rwanda, bazi gusuhuzanya mu Kinyarwanda ngo amakuru urakomeye, ijoro ryiza n'andi nkayo. Iyo ugeze mu masoko y'Ibanga cyane ucururizwamo imyenda ya caguwa imwe itemeye mu Rwanda, usanga abantu bazi Ikinyarwanda ku buryo buciririkanwa bitagombera Igifaransa niba utakizi. Bisaba gusa kumubwira ko umuha 2,000 akakubwira ati oya kotazo 3,500 ko njyandi. Urumva ko rero ariko baba bavuga rero mu rurimi rwabo. Kotazo bivuga ngo nyakubaha. Ikindi byaba bigoye umaze iminota 5 uzenguruka mu mujyi wa Bangui, ufite imihanda 5 y'ingenzi kandi yose irahura, utarahura n'ingabo z'u Rwanda. Aho zinyuze hose usanga abaturage baba bazisuhuza, bazishimiye kuko usibye kubacungira umutekano zubatse umubano ukomeye bituma zisangwamo. Guhera ku ngoro y'umukuru w'igihugu Rwanda, ku mukuru w'igihugu, urugo rwa perezida ruherereye mu mujyi wa Bangui n'uruherereye mu gace ka Damara. Ku ivuko rye ingabo z'u Rwanda nizo ziharinda. Umurinzi wa perezida ubuzwi nka number 1 ni umunyarwanda umwihora umugenda iruhande. Ku rundi ruhande ingabo zirinda abagore be babiri, Brigitte Touadera na Tina Touadera, zikanabaherekeza aho bagiye hose. Amakuru ahwihwishwa mu bantu nuko ngo perezida Touadera yahisemo gushaka umugore wa kabiri kuko uwa mbere batabashaga kubona urubyaro. Ugeze muri perezidansi ya Central Africa wakeka ko ugeze ku Kacyiru, usibye ibintu bimwe na bimwe bitaba mu Rwanda n'isuku nke, naho urebye ku rutugu rwabo usanga wagira ngo uri i Kigali, kuko ari ibendera ry'u Rwanda riba ritambukamo gusa. Uhereye ku muntu ufungura amarembo makuru uyu munsi, iyo utahasanze umusore ejo asanga umukobwa w'umunyarwandakazi. Wagera imbere ku basaka bose n'abanyarwanda kugeza kuba kwinjiza aho utegereza perezida. Icyakora sinabashije kubaza niba biriya byuma basakisha byo bitaturutse mu Rwanda.
mu bihugu 10 bifite ingabo muri MINUSCA na kimwe gifite imikorere nk'ingabo z'u Rwanda mu bijyanye no gucunga umutekano bifite ishingiro ni narwo rushinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu byakozwe hashingiwe ku bushobozi rwagaragazaga bya bindi tujya tubona saa 9 z'Ikigali aho abasirikare baba bazenguruka ku muhanda bacunga umutekano ubyimukiye mu mujyi wa Bangui. Ntabwo byari bisanzwe kubona abasirikare ku muhanda bacunze umutekano, ingabo z'u Rwanda nizo zibikora gusa. Mu ijoro ry'umunsi wa nyuma w'umwaka wa 2020 yazengurutse umujyi wa Bangui mu duce twose cyane hakunze kuba hari utubari hari abasirikare b'u Rwanda bacunze umutekano intambwe ku yindi ndetse n'ibifaru bya karahabutaka biri kuzenguruka umujyi wose. Hari amakuru ako abasirikare bongerewe by'umwihariko muri iri joro ry'umwaka mushya mu kwirinda ko hagira umuntu witwikira ibirori byabo maze akarasa ku baturage. Kompanyi ebyiri ni ukuvuga abagera kuri 300 nibo bashe kumenya nk'abakoze uburinzi mu mujyi rwagati wa Bangui. Guhera saa 4 z'ijoro mu mujyi wa Bangui hari hatangiye ibirori byo kwinjira mu mwaka mushya, ibirumbeti, amafirimbi n'ibishashi by'ibyishimo bavugaga cyane mu mujyi bikungikanya n'urusaku rw'amasasu yarasarwaga mu kirere. Bivugwa ko amasasu yaraswaga n'abasirikare ba FACA bari basinze kuko aho baba bari hose no mu ngo zabo baba bafite imbunda. Mu bice bya EPK 15 no kuvuga mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Bangui, ingabo z'u Rwanda zakambitse ahantu mu ishyamba ziryamiye amajanja ku buryo imitwe yitwaje intwari ishobora guturuka mu icyerekezo yavunirwa umuheto mbere yuko igera mu mujyi wa Bangui. Uvuye muri kilometero 15 ukagira imbere gato muri kilometero 23 naho ingabo zarakambitse ijoro n'amanywa ziba ziryamiye amajanja aho mu mabwiriza zifite arimo ko mu gihe zabona umwanzi zamuhashya zikanamenyesha izindi ziri inyuma ko umugizi wa nabi ashaka kwinjira mu mujyi wa Bangui. Ku rundi ruhande muri ako gace zahashyize bariyeri zikoranaho abasirikare ba Centrafrica bitwa FASA baba bacunga umutekano wese winjira mu mujyi ku buryo udashobora kuhaca mu urihumye ngo umwanzi abinjirane. Ni bimwe mu bya Kinyarwanda ngo u Rwanda ruratera niruterwa, naho nabo nibashaka umuntu ubatera ahubwo bo baramutanga bakamukubita inshuro agasubirayo kibuno mpamaguru. Lieutenant General Daniel Sikidi Traoré ukomoka muri Burkina Faso kuri ingabo za Loni ziri mu butumwa yatubwiye ko ashima umuhate w'ingabo z'u Rwanda hamwe n'izindi zo mu bihugu bitandukanye ziri mu bikorwa byo kubungabunga bahoro muri Centrafrica, ariko yitsa cyane kumwihariko wazo. Yagize ati ziri gukora akazi keza cyane, yewe navuga ko ari mu buryo bw'intangarugero kuva zagera hano kandi zishinzwe kurinda perezida. Ntabwo twigeze twumva ikibazo cy'umutekano muke wa perezida. Rero muri Centrafrica ingabo z'u Rwanda zifite izina rikomeye yaba mu ngabo ingenzi zazo ahanini bishingiye ku mateka y'igihugu mu bijyanye n'umutekano no kuba zifite inararibonye ituruka ku bundi butumwa zagize zijyamo kandi zitwara neza. Rero Chef Mbando Dede ni umusirikare wa Centrafrica kuri bariyeri iri mu muhanda ugana ahitwa Damara ukanakomeza werekeza ahitwa Sibuti. Yishimira kuba muri ako gace afatanya n'ingabo z'u Rwanda gucunga umutekano. Ati dukorana neza nta kibazo gihari. Rero umunsi umwe buri buke ngo habe amatora, abasirikare 3 b'u Burundi biciwe mu gace ka Dekoa mu buryo bw'agashinyaguro n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na Perezida Francois Bozize.
rero usibye ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro, u Rwanda kuwa 20 Ukuboza 2020 rwohereje umutwe Centrafrica. Perezida Touadera yatangaje ko ariwe wasabye Perezida Kagame kumuha ubufasha. Birumvikana, urumva ko rero ingabo z'u Rwanda ziri gukora byinshi bigiye bitandukanye muri Centrafrica, zikaba zirindira umutekano umukuru w'igihugu, ndetse zikaba zina kambitse mu mashyamba hariya muri Centrafrica, zikaba zashyize ibirindiro kugira ngo hatazagira umwanzi ubona amenera akaba yatera Centrafrica. Reka rero mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane muri muce z'igihugu zigiye zitandukanye.